ассалому алайкум бародарон. Инак мо конкурси навбатиро ташкил кардем ва дар ин конкурс як хундаи Solaris дорем ва як Opel Astra 8, 10 дона телефони Samsung A10 дорем ва 10 дона конверти 1000 сума дорем, 40 дона конверти 500 сума. ва инак мо ҳозир аз худи ташкилкунандаи ҳамин конкурс бародари азизамон акаи Насимҷон пурсон мешавем ва худи ӯ ба мо боз мефаҳмонад ки чӣ тӯҳфаҳо ҳаст ва чӣ хел бояд мо билетро харидорӣ кунем. Марамад акаи Насим гӯш мекунем. Бале бародари азиз Фирӯзҷон азор раҳмат. Бародари азиз призо да тамошин як та Opel Astra 2010 сола, як та Honda Solaris 2012 сола. Хоб 10 та конверти 1000 сомонаи, 10 та телефон Samsung Galaxy A10, 40 та конверти 500 сомонаи, 1200 та билет дорем. нархи билетон 1000 рубл достони азиз. номери WhatsApp, номери карта, шумо 1000 рубл мепартоед. бародарон шитобед то ин ки аз ин конкурси беҳтарин дер намонед ва подписатсияро ҳам фаромӯш накунед, лайк гузоред то ин ки ҳама аз ин конкурс бохабар бошад.